berkat manis tujuh yang masih menjadi jong berkat tujuh yang supply with dan ekstensi dan hasil dan sebelum kita supply kita ekspor kilong masyarakat kilong ini kedak di sini iwe tujuh itu publik kalau pekerjaan membantu cikgu kami bersama kita yang ini kita aja nih kita air untuk tolong kami Kene rese ngalak potong kalenti bau kuno gin ya penjam sampai buat minang yuk susu ya kacing kersyam nang ne syuban kadai ba ai musim ini kinong yalam jong ka distrik bani ba kinong yalam jong stabil jong kinit kidon hasna utara ba kipai ba kersyam ne kese ini kata kadai ka ba penbanda ini kinong yalam ne distrik aku juga por nasoro bang ai kublai ya pi yui pai kinong song snong jong ka snong ki bala syajit hakane ka jinyo benta ya kini ki jinok senyang bala penkrek nak kalian jong ke Tribute Council sok kwa unit shim ya kini ki jingai nak kalian jong ka sen ka jongi kum ke jingai ka berit bat pediang lu ya ki dak muslim ka bain Hinay ru ya kajing trailang nang nesya kaman bat kasen pinedon mentaru ha kikam kiba kasen lese katun kami pi hakino kino re por kiba kasen hi katun kami pi kata kadai kajing kwa na kaliang dumi kum kinong ilam hapo jong distrik omtang kata sakwe kum ban shu ngakwa ban shushim kabu hakane kapor hakajing don rangkat jong kilong pa kisen kumba pitip kanyo Tribute Council hapo kalama ngidon hapo jong kalama jong ka komso ka Confederation of Meghalaya Social Organization kadai ka kunhun ka banadu basdam kisni hadu menta kadang yang ha kanungrim ban yakun ya ka ILP pi hakikot kubor lese ba ka ILP kadai kuwe kamat kaba kajelah ibu kuwe kada don kam ban yada yang na ibar jelah tapi so hakane kapor hapo jong kane ka snong jong pi ban pata biang sasisin ni kata kasur ba mapi kim kilong kami mapi kum kilong pa mapi kum kiseng samla hinmi shakmat ban dawalang ya KLP kade tang maka ka an ka bala ban yada ini na kinumber de na kata kadau hakane si nasim ne kabu ban tertiblang sapi kipat ba masuk snong jong kane ka snong ba kersan ni kum kasen kersyam ini kumso bani nang yo mesin susu bani kun nak ta ka ILP kadai ka an ka bala ban yada ini lagi bentar om dam su kiwe an lagi na ka ILP ki bala ban yada ini lagi bentar kilawan rumtu siapa tadi katanya garaj ka dumi kila kulunut ya ka kedo siap kila kulunut ya ka bisnes ka dumi kila kulunut ya ka kamai gaji ka dumi sisin kasi ladang minum yo ya ka ILP kenal ki para nang song jong kata katanya kan sawan kapor kapa manga bat mati ngin solong ki nong to jongor kata we ka kubor ka bang aku abang ICP banna kalian no kasen hadu mentang me ngiram yang hak mungkin pada kun ya ka ILP kumba pijuai di kasan yang ini kasen na kapor sakpor kumtaru ngakwa bahkan kasen ka babanta kumba pi lembah ko kubor lembah sosial media ki bangi na kapor ni jokun nak kita kena berkejak dulu berpenyo ya ILP ngasoba karena kena ke kubur nak kita jom piru kena senang kena senang ba piru ai musim dia dekat kita ni hak kubur ka baki akun nak ta kini berkejak dulu tentang nyawai soal ngasoban ai play lang yang di baro bat khantam ru ngasoban ai musim dia sempat ya kinong yalam jongka sopa unit bagi nang teri sitom susu nang nesma kina yele susu balong rasibun ke mentoy na ka mata cipat ba jong kena jong kena snong jong kena jadi tetang kita tim kiba kendian kublai sibun kublai sia jam